I porasimo ljudi, evo nas još jednom tutorijalu i danas ću vam pokazati opet nešto kako ćete ulepšati svoj YouTube kanal. U prošlom klipu smo pravili logo, a u danas ću vam pokazati kako da napravite nekakav osnovan baner, slično onome što sam ja napravio, tako da ajmo da krenemo. Znači prvo naravno Photoshop, ništa drugo, i treba će vam background, znači stavite ovako i otprilike treba će vam neka pozadina, naravno nemojte stavljati nešto obično bilo. Ja sam skinuo nešto ovako, mislim da tako isto imam na mom YouTube kanalu. I samo idete CTRL-A da štiklate sve i CTRL-C i stavite ovdje i to je to, to vam se poklapa. E sad vi ako hoćete da pomerate malo, da stavite kako vama odgovara. I to je to. Sljedeće što možete dodavati jesu slova, naravno to je najpotrebnije po meni. Znači kliknete ovdje, naravno nemojte stavljati ovako kao što sam ja stavio, stavite otprilike 150 i sad vi imate neke formate, znači koji su vama lepi. Ja ću uzeti Batman Forever, možete da ga skinete, kucate Batman Forever i još nešto piše, nema veze, znači vi samo kucate to i sad naravno pišete šta hoćete, znači samo je da promijenim ovako, može bijelo, evo može. Neću stavljati moje ime Captain Steel, nego ću staviti your name. O, kako loše piše name. I evo ga, naravno malo to smanjiti da ne bude preveliko. Evo ovako. Mislim da je sasvim ok. I da stavimo to da bude na sredini. Evo ga. Znači imamo ime i sad mi možemo dodavati još nešto, na primjer dodat ćemo, uzet ćemo ovako line tool, znači stavit ćete neku liniju ovako ovdje, šta bi ja uradio, znači pričam vam. Znači idemo, ovdje ćemo staviti nekih 20 i ajmo samo ovo da stavimo da ne bude krivo ovako. Ok, vidite imamo to i možemo malo ovako da približimo. Znači otprilike ću praviti sličan kao moj i stavljamo drugu liniju. Sljedeće što možemo dodati jeste neku napomenu ili tako to, znači nećemo uzeti ovo, uzet ćemo, možemo ovako ovo i stavit ćemo like, share, stavit ćemo malo veće slova, stavit ćemo to na 50 i stavljamo like, share, subscribe, ne može ovdje zarez, vidite kako loše izgleda, znači to je to, subscribe, i to možete staviti ovako ovdje i isto radimo ovako i stavljamo ovako. Ovdje možete staviti link od Facebooka ili tako to, ali ja to neću raditi. I to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribeujte ga i također pogledajte prošli klip.